पाउसेदी युम्पुम ओइबा मरओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी चीफ मिनिस्टर खननबगी दिल्ली दा चलुबा नते एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगबगी अराउबा फोंदोकपा चलुबने मणिपुर की केयरटेकर चीफ मिनिस्टर नौथोम बेरेन हानकी वर्क्स मिनिस्टर टी.एस. बिस्वाजित अमदे बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट एस हरदाना दिल्ली दा हंदक चलुबा खोंगसदो चीफ मिनिस्टर खनबगा मरी लेनदे खोंगसदो स्टेट असिदा बीजेपी ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगबगे हराउ नुगाइबा फोंदोकपा अमदि लेबाक असिदा कुमजा लिसिंग अनि कुनमरी दा पांगथोकदोरिबा लोक सभा की मिकल असिगा मरी लेनना इलेक्शन स्ट्रेटेजी यानरबा पांगथोकपा मिफम सरुक याननबगी दमकता चटपा खोंगसनी हाइना ngasi Delhi daki Manipur da thunglakiba haragi works minister T.S. Biswajina phongkokre mana makhatana hai ngarang tongan pa national media khara da state asigi anova chief minister khal ana phongdokiba du arba media housing aduna bhap saraga phongkibane housing bhabagi oina state asigi anova chief minister kanana oigadagi haibadudi state asigi damakta central hablakiba observer sing aduna Manipur da laglaba matung da khana naina kadabane housing bhabagi oina kana ko mabi amatu chief minister oina khanba laitri haige अमरोमदा दिल्ली दा लेरिबा केयरटेकर सीएम एन बिरेन अमदि बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट ए सरदासु ngasi नोंथिल पुंग अनि मखारम ताबदा इम्फाल दा थोंगलारे अतोप एडिटोरियल की कलम मदना लाइसाबिना लंबी दा सेलनिबा थेंगसे मतमम दा यावसन कुमै मतमदा लाइसाबिसिन लंबी दा थोकलगा लंबी चटपा मियोसिन दगी सेलनिबा अमदे पाखंसिन मकुता अबेर पाइरगा लंबी दा सेलनिरिबा लाइसाबिसिन दा अबेर टेबिग सनाबि लेरमे अदोबा मदुगी चनबि अदु ngasi लाइखित्रे आना पांथोकनबा यावसंग कुमैसिंग तौथोलगा यावसंग स्पोर्ट्स दा थवै यावकनरगले असिंगम मतमस द मफम खरा द लेसाबि फरकलबा नबि केना यावसंग सु यावद्रिङै लंबि थोलकलगा अराकव गरी सिंग थलगा सेल निबगी चनबि अममु आवतोरगले यावसंग कुमैगी नुमिचु वालिङै असुमना सेल निबगी चनबि असिना फव पुरकनी हाबति थाजदे करिगम मखोइना लेकमानबा पखंग मसासिना अमुक हानाकु मकुता अवेर पायरगा यावसंगी अवेर तारकलबदी करी फिबम ओइगदी नुपि मचासिंग असना चथरगलिबा असि आहानबदा लंबी खर खक्तदा तौरमबदगी हौजिति मथंग मथंग सान्दोरक्तुन लंबी अयामबदा तौरगले मासिदा थिंग बिहौद्रब लोइना फत्ति हाइबा वकल तामिन हौद्रबदी मथंगी सहीदगी अमदि मातुंगदरी यावसंग जौगदब निमित क्यामरुम वालिङैदगी लंबीदा थौरक्तना यावसंगी सेल नीनरकने मतमदुददी नौना अमुक थिंगनब चनबि ओइरक्तनब होनबदा अवाब ओइरकने मतम अमदा यावसंग कुमै मनुंगदा कुमैनि आइदना चनरंब चनबिसिंग अदु फत्ते हाइबा खंथनद्रबदी यावसंग कुमै मनुंगसि यावसंग स्पोर्ट्स ओंथोरकबदा संखिबा मतम अदुदगी हेना मतम चंगबसु याइ नत्रगना ओंथोकबा फिबम अमदा अदुमक लाइखिबसु याइ मदुदगी ओइरकफा फतबा के अदुमक फत्ते खंगना अदुमक चनबि ओइदुना अदुमक लैबा तारापदे खुनाय असिगी तुंगी फिबम ओंथोकबा याइ अदुगुम्बा नतै चादबा फिबम अदु लाक्दनबगी दमक हौजि इंखलक्लिबा नबि मसा लैसाबिसिंग लंबीदा थोरक्तुना अजादा वोक्सिंगदगी सेल निबा असि थिंगौबा चुंगनी मासि थिंगबगी मपुंग ओइबा दायतदि लंबीदा सेल निबा लैसाबि मसासिंग अहलमनसिंगना लौफम थोगे लैसाबि मसासिंग अहलमनसिंग खक्तन तन नपीगी लैरिबा लुपसिंग अमदि लेकै लेकै क्लबसिंगनासु अचौबा थौदांग लौफम थोगे करिगुम्बा लंबीदा सेल निबगी थौंग असि थिंगौदबदगी थिंगबा ngamdaba चनबि ओइरक्लबदे चनबि असिगी मांगसब अदु ngasiगी मिरोल असना पुफम थोगे मधुभक्ति तातन पुहनौबु चुमे महातारकबा अतोपा पाउ अमदना मरफुगा तरेत सुब सीआरपीएफ बटालियन वाटर स्टोरेज टैंक अमदे स्पोर्ट्स आइटम सिंग यंथोखरे ngasi IGB Manipur and Nagaland sector Imphal Manipur ki miyang makada civic action program lisingani konmathoi lisingani konithoi ki manung channa water storage tank amdi sports item sing jiribam ki usat told laiba marfuga tare chuba CRPF battalion sintuna national highway 37 laiba barak post khulma punda yenthok fagi tharoma mapang thokre plastic water storage tank liter samga ki masing nifan civilong khulda fi ki amdi santi guno faithol kaiful dai ओइनामलोंग काइमाई तोलेन सेविलोंग कमरांखा अमसुंग उसाथोल खुलसिंग द स्पोर्ट्स आइटम फुटबॉल अमदि वॉलीबॉल सिंग यंथोगे होइदोम प्रेमजित मितै कमांडेंट मरफुगतरे सुबा बटालियन हाइखेबदा ngasi gesi kumba civic action program asi khunsa singa CRPF singa lainariba mari asi hiana session hanana amadi nungsi chana lainana bagedamata program asi pangthokpare haike masal amadi Manipur amata yauduna thena khiba mikalda miyamna pirakkiba mandate kautuna thabak tawbani brinda Manipur की हौसुक ओरिबा लेखकलोन की फिबम असिदा इसागी पांगल अमसुंग इरल इथोम अमता याउदना थेंगनाबा मिखलदा बियामना पिरखिबा मैंडेट अदुगी लमन काउजरोय मिखल ममांगदा लाउथोखिबा वफम सिंग थबुक ओइना होनथोकनाबा होनागनी अनया स्कूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीदा जेडीयू की मेरिप ओइना चोंगथोकी बि थमाउसम परिदाना फंगदोखरे या स्कूल जन्मस्थानदा लेबा ब्रिंदागी जुमदा ngasi पांगथोकीबा पावै सिंग उनबा अमदा मागना मखा तारादुना Manipur muscle for amadi namja namtheknabagi thawong amata yaudana mikhal thengna baibase handagi asina lamdamasigi puarigi mikhal oikrabane puari dale horagadaba mikhal asida maithirabasu mai fakpagi hanba khongthang amani lauduna
Saktung fidung drava kendra si kilau mi sen mi halwera pasing amadi lenga ki mathing mathau tari basingda mikhal kamari lainana mangoda vira kiba sel jeng jauna chana takna pa palum khudimak anova council am semtuna maduda palum khudimak senaragani council la kendra si ki miyam amadi atofa manipur gi laita lai rasing dayan thok duna panihik mina bagi wakalot sagana na bahona gani agriculture and policy semgotune isana isada thabak pijaduna sanne lon gi phibam bhagat anna ba wana minasi handak wang thokiba mikhal atuda amuktu oikitriba mawongda nupi mirip mangana mai panglakiba adupo yai forol vira duna manipur gi kendra humfo dagi karakiba emele kudimang na hana lairam liba fata basa na bising hundok tuna anowa afabalenga ama purapa ngamba wabiyo state assembly de matik sapor lo sembi tun afaba sakut pa manipur ama purapada aigi mi gi naidana thabak tabiyo vote ka khraba emele sina vote thada de aiba thidana voter kudimak magi prajani ana kanbiyo ana supawi mifam aduda fongtoki amarjint na awang nongpok ki topper tarakle Hana Punjab Technical University Jalandhar Arambadagi Haujigna IK Gujarat Punjab Technical University Jalandhar Haina University isna lawba BTech Civil Engineering gi komcha lisingani kunmathoi gi November da pangthokiba parkhyada awangnupu India gi oina Manipur gi kontrakpam Amarjit Singhna punamaki mako koirakle parkha asigi phal tha asigi ni panda lawthokibane Tofor wairaba kontrakpam Amarjit Singh Thawan district ki Hairok Part 1 dagine apobagi mingna KS Tomba aduga apokpi gi mingna KS Usarani kawe apokpana Hairok High School da oza wari aduga apokpina Hairok CSC da asagi supervisor ne pangthokiba parikya aduda top 4 Amarjina punna subject taruki manugda subject ahumna A+ grade fangbang amki aduga subject adina A grade aduga subject amna B+ ki grade fangbang ngamki Ningsing Bajai Engineering College Government Polytechnic Imphal Civil Engineering tamlakiba top 4 Amarjina College asina lawba ingumja lising ani taraga tariki first year gi engineering gi trade khudimakta overall top 4 ta aduna college aduna sahi aduki lemjani waraba namram Golamjat Singh Memorial Case Award fitun ikai khomna utkiba mahiroine Marakasida kadana siam oigani haba yausang matung center gi observer sing laklaga khangani NBRN Manipur gi miyam lakaduriba sahi manga asigi siam kanano oigani ana langtang nariba amade miyam nangang nariba asi aujuk phawagi oina chap chaba laite Kanana si minister oigani habda yaksang matung da center gi observer sing laklaga khangani ana caretaker si minister NBRN na pamui sing da phongdokre center gi losing basina kobada gi Delhi da chaluba caretaker CMBRN BJP Manipur Pradesh ki president Esada amade MLA Thongham Biswajit ngasi Imphal da thorak pakaloina Imphal airport ta pau mi singna angbaw hangi pau kumpira duna caretaker CMBRN makhatan hai lamdam basida miyawna pangai hainariba si minister kanana oigani habda hojing maki khangdre Center ki lusing basing no su asigi mata du wafam amata phongdor palaite miyamna samam nariba adu media da lana fau santorok padagine BJP yamna organize oiba display leiba party ni ngasi nidi umni ki mamang da fam ki mifamda miyamna lana uriba adu election ki review meeting ne mifam adu ki aso angam meeting tawani se minister half tabagi pot adu de parliamentary vote allow jakada bane social media da pangang ngangna bani center ki lusing basina hojik fawda sem kanana oigani haiba aingonda su khangala palaite Object observer kankre athubada laklagani miyam lana pau santorakpada pangta thajabigan aike makatarakpa atopa pau madana Russia na Ukraine gi theater da bomb thadagre Russia na bomb thadaduna misam sing changthafam lawdun leiripa Ukraine gi Mariupol da leiba theater ama thoaigre ina masigi matang da city council na phangdokibada Russia na theater adu da bomb thadagiba aduna maram oiduna miyoi kya asogafan nangki aiva hausimaki ona di khangba ngamdri aike Adaba Russia ki maike de misam sing da khuthai aiba wafam ya kidre Amaram da Russia ki military attack hoki badaki hauna Ukraine ki capital de mapalam ki losing busna thunglaba ahan boina police Czech Republic Slovenia ki prime minister sing Ukraine ki president Zelensky ga kepto na kre train tung dun tunglaki prime minister sing aduna Ukraine ki oiriba fibam atuki akoppa marwal sing bagdom liba makoi ki fam manaba Ukraine ki Denis Samuel abdi Ukraine ki president ke table amada pona pamina ke wari sana batu da Russia na bom tha thun kepta attack to wakhak na tan nong sukrom thang ba mafam sing da so attack tawri ana Zelensky na PM sing adu da phong do ke hira masiga mari leina Zelensky na ki telegram account da thador ko video amada ke amrom da police prime minister Matthews marwe na Facebook da thagala ko post amada ba khoina Ukraine da thunglabagi matang da Lauthola tun hai aki tu chungba ko khan balhan asi tongpok thangba mai ke da sandorak tan ba yari bam kai atoba matam da ai khone lepan ke da bane Ukraine European Union dagi chap chap ta seng pha mateng adu fangle Ukraine ki prime minister
Semilan na Twitter da post tawtuna thadurpa warol amada makhoi wari sanari ba adu Ukraine ta mateng pangba amade Russia gi mayok ta athingba sing khena kankat anat pambiang thamduna sathabani aige amarom da Russia amade Ukraine gi lal hoki badagi hauna potassium iodide fill sing hena mathau tawum langna le Ukraine gi nuclear plant sing da Russia na swab badagi natragana karigamba pandam ma gi makhata tawgi yauna tawba attack na maram oidana radioactive cytokine aibaki aki phibam base warakna baki masa koire Center for Disease Control ki matugita potassium iodide KI asi thyroid gland radioactive iodine substance kada badagi thingba mateng panglipa salt amani haire arabida content singa sing marwi pau khara asi pau dam jariba Manipur local news YouTube channel abadi Facebook page asi dagi yang biri pap panam pathaga sari channel chana thom ta kana rabadi subscribe to video na subscribe to biro moloi na like and share to so kawi gunuk namapo amakhanna thaga sari